enkomo yi yen kan sa enkoda na yen sa enko prophet J Abraham Pentecostal Mission Church ho enkobusa ne sa nyambia senatie ye wasofo ne wo papa prophecy no ampa senatie na yen no eni enkomo prophet J Abraham me pa cho ma obia kan che ne nuasa omen na memene dade ya na kodain ensna ne mu oshipa Prophet Abraham Eja pele ipacho apomo Apombo ko na so Yesu bi ache. Radio bi onja no lo na ma mpacho. Okay. Machi. Yani wankasa unua. Kwaku na atwetwe nkomo. Na dwumadi a wo de asuo mu ni suo ni se eniema bi a mo asofo ni binum eye. Wọ́n bẹ́ẹ̀ ma ní nyina dẹ́ẹ̀dì ẹ̀dí ma ahodoɔ enum no emu ɔyira yɛ tɔ ɛnyɛ papa emu adwuma yɛ hyehyɛ emu ayaresa yɛ sa ne nyina nyɛ papa wɔn bɛyɛ ho adwuma sɛ wotie nkɔmɔ yi a ɛte wo sɛn. Asɛm wo deɛ ɛmu sɛ tuusi no yɛkasa ho na yɛbɛtoa so na Machi awatiefo na machi ya mpanifo a ono mo te etena se na no pe. Nokure ni nyamesom ya adwumaye. Okay fam. E wo se onipa bia hu se Nyankopon som no ana osom ankasa ye ka so som a se ya bosonsom o se ye osom bia obibia gidi wom se ye Kristo som se ye nkramosom ye wo oso wo pata wo play. Beda me ka se yen Kristofo no ye difo bebre wo asoma ye Nyankopon tem ni kwan fa so som nyame no ye difo kwan ahudo bebre so because obi plati ni ka oni timu say man kwa so de kura mu sika ma kotua ma so fa bompa ya man obi kura timi ka oni timu sa say man kwa so re ya no sika enti ma ko ma so fo sika no abompa ya man na sapio empire nso yeton empire yeton ana enti kwanya ye fa so sum nyame no papa ba ye te wo se ebia wukọ asori a me ma sori bi kwa na me kona nzen mejaye eno no ye emergency no bia wo problem bia wo pese bia nkanyankopon boa wo na wo ye ntentem ma wo no enti bia yes emergency for no momra mpacho 500 Ghana cedis bi etimi nya nipa bi be 300 ko 400 bi de mu agina nchen na nini na yelimde nini ensama yakeka nini na yelimde yes asem Proverbs chapter 4 verse 7 and 9 one say a Christopher yelimde wo yes be bacho Proverbs chapter say Proverbs 4 verse 7 to 9 yentie onyankopon asembebu semetre enan mu nso ekopem enkono nyansa ne ade titire enti nyansa na fa wade nyina nya hunumu bunu na ebema wo so se wo ye tu chese uni nyansa utimi nte assembly ana bibi apeso nsua bia wo nte ase da say school ko even marriage awade akura wo a woni nyansa se menya skenti mi pese ne nkọ ware no wo ba wade awie na nso ntimi esa se nyansa ni ho nti no wa wade anya oba na be makama ebikwa nipa no skana nso ihunumu pa de nyansa ni wa wutimi hu ade mu da wo so se nyansa na watimi anya hunumu na se ade bia betimi ado emu asukọ no with that knowledge no wutimi man da do adekodi mu asukọ enti nyame soma ye som no e was so nipa bia ntimi hunu enyo na afam de but ya bia bia ye gi education ho se mentimi anko school a medwene adwuma masua ho se menwene no ho a se Nyankopon se se pa de obi amfa nya account nka no na so ko soma hodo aka na esesa so ko eduan mu kramofo a wo mo dwene Nyankopon ho first ansana waba bedwene na brabo ho nsem wo ko eduan mu abosofo na dusifo ho a Buddhist ni hwan for ni nya omo dwene nyame mra ene nyame se ho first papa me yoba me pawo
me your ban bezem tu kwa aburuchiri visa me kwa ne aba nso me na me cause of bi wa na so no be ya menya visa no a so ofiri nyame so ofiri nyame fa mo be eno de eno nko so na me che no eno nko na nso no enya visa eno nipa benya nkwa enya wo eno nipa benya nkwa enye sabe ni awo pe no enkwa bia ni oskani bia no otie na no pe obejima ka kira me se eno ma owo me japade a wahese ni di wom wan no otie nya na wo mi di kan sikani be no otie nya no pe ya na wela waye ono akasa betimi di ni tin aka ho na kese nya ni pa nya no wo akasa kura na wo pre nya no ni ubi bia nka ho wo di ni na eche so asasa na asam na tie no na se last minute ni yeli na ebe ko nyankopo anim akwakoku akonta eje oni pa bia wa sadie se wo pro wo mpeo eyo ohye se wutimi kinyame nyame soma se eje me ka sa ne se so bi enkamoni sesi a ne e wo no foforo no ntimi bie na no so okasa pe omo sha ase de omkoria no eya omotro konkon na ekoria no wo mo sha ase de kete no na je se bi podo benyini no ndebe fo wa sofo ni tiri mebu no pastor ni tiri mebu na ense ye no wo kwa bible school sesi a wo ye sofo they say eja family kuma sesi a se bi a ka se de bi a preach asa no be ba be ka aba be ye owe de aduma yi ko so preach mebu a ai da ko ba ko sofo be fro aka cho se ohunu se wo be nyame aduma na so nyame aduma na wo ye enya se wo bi no be ka cho se kwa me kuma ye nyame aduma kwa na wo ye eya suye na oprema wo man ubi a odi nyame som shaase ubi a wa pressure nyama wo man nke ye ni na apede Kristo ni onye Kristo ni o Kristo ni bia so nko Bible school no nko hwe mpese ye wo ko hwe de ye no nkyira se wo ye sofo e wo se wo ngata wo tibi huru ekiseye ene mra wo nyame sum sanya wo tuwa na mo akoba bia wo be ka wiye ti wanka sanse wonim dia ba bia wo kro no se ho yew se ho nye wo behunu sana samnetie sana samnetie so na samnetie ena wo asoma ababeto no ne kan ye de pa de ja ne kasa no se e fa ba bi no akanye ewura kene Japan na wo so fa na no nkotu e fa ba bi no ye sabio asofo ena wo senka obi enu wa Bible ba bi enu wa bebie a ye be kira wo se obi nkonko ka asofo ase bi ni mu ga obi enu obetimi aka se oyi kwa quotation se obi nkonko ka asofo ase mreko nipa ne nya pastor ebi ni na so sabio atofo na ye tete won na san se ya deda ni onya sa sam ko obeka no obepia bonte beka ko onya obi no support no so ja te na so edu na bi na se no ma ya kukura ka se nipa ntiamia na ma ebuo ye dede ebuo nipa ntimi nya dede ntem na ebuo ye dede e na sabio wo Bible mu kwa na onyankopɔ ma ponwo eni nipa ye dai ekasai etobiri bia na so yezu ekere Japan wo timi bɔ no esubo because yawo Christian council for meboa wo so mo ye yawo asɔfo akɛsefo a wo mo nsɔre atinke enkese ewo Ghana ha nyina ensama akoso ni na ye kaka radio so na so bia no invite sɔfo ne sɛ sabi nyame adwuma ne ye enti ebia ma me mfra sɔfo wei ma me mfra bofra wei na me ne ntseda ntena penkata asɔfo panifo ne ye ɛna asɛ nyame som no obi adwene ne ho sɛ me president ni a me adwene me ho me Pentecost ni a me adwene me ho me Asin Tapo a me adwene me ho me ICGC a me adwene me ho na saa ne de nyame som aka ho ne ba kɔ preacher obi enti sɛ panifo na wo man mu na mo yɛ asɔfo no enti bi bia ma bonte ma metu ne ɛkɔ so ne fo a ɛna na ma na kɔ so because all man kasa kwa lockdown ba ehwe ne yesiye ye panifo na kasa lockdown ba ye muni abuni fe radio so ni TV so ni an he sika ne yetua na nwa yetua ye obi ade mobile money to ho obi aye network preaching obi aye sanye wo so nye kete o man no consider bia ni ba bia it is your chance of the party akaye ewura ke ne Japan kasa oka enye na sabi enye na juma so na ken na so no sa atofo betena fe na entimi nka de amuso wo ho kwan se e kan se wi afe so wo kwa ko so obi ja na wo ko na se ja na ko hwe no wo ko na nkwa no akia ne behwe agu a wo ho kwan so ye den o tene no e mo se na dwumadi a ye kanya bo eye no mitimi nka se bebre ntia because
sabio ogogu nipa eye ensam twene no kyerɛkyerɛ enti no obafa no na wafa ni ontie nso no ontie sana samnetie enkanye sɛ akɔno no wo so nka because obi a onye ode no ontimi bɛka sɔfo asɛm twɔkonkɔ makwan wo ho na so ba bia bru ni dia ya hweye na tenagye bo anka ye wo ho na mpontini na atia sikuro ma besiafo eti sanya samni sikika kono sana wotembra o de ma bible na se no si eje nole nyedi kan no nimdie aboye na afa nso adwuma wei no sabi onye ai no company da ability sana meka no sa ye osoro adwuma pa de dabi se keye nyankopo adwuma akobi antetin na asanya asori bi adwene no asori bi anteso de no e ba kokore ni asofo bi yim asa asori bi adwene no na nyankopo atam no se yenko wiase ni na koka sempa enya nya wo wati po de o magudam no tuomfo wo se ko wiase na koka sempa yesu ka se eni po ha me no mo nam na ba ko yira me judge one na eye na ntena no na ko twanya yira no iti sam aja tete no ye mpedi fo no mo tumi a mo kata nkofo tie no e wo se ko mo mra ye ba betu aba ba hu se Christian council for bebem ye betu aba Christian council for bebem so dia se na se du emra sam se ka question ye wa obi so angel obi so papa se bra ye ya kwankyere fa mo so mu ni bra ye ya kwankyere na be bia dure de akasa ne benya o man pani akasa to ade ne de akwankyere na sam de na asam ko men ka sa kwankyere nye ayi ya tuma miti bibia di miti huhumu sam ni na tum but ebinu ya afre nyankopon ani ewo nyame asam ho babe na sa akwankyere ba na me se oba bia sabi aware wunya awade no fa wo drose a wo share no e bia se ne na beba sa de o share no no ano fa guadiem na fa bra na me nhye no fa nyankom de ma wo a nya nyame a kyerem na me ye se umpe unim nimdia sa unim nimdia wan hwe ya ye wan fa mo to mu nya do pant be ko because wan kata na wo ye Kristo ni no umpe nimdia ye ka nim bia enye se wo kwasori dem de bia wo e wo se wan kata wo tibi hunu hwan ni nyame wo tibi ti nyame samase wo tibi take the rules and regulations a nyame wo pe and your own pe e ye onipa bia sede but come here say ye didi na akoto asofo so ye jai somewhere na akoto asofo so and ye ya asofo no ahemfo ene ahene ene eyi e wo mu se sofo de tumi ni bibia kase e wo no men ka se me fa respect mo na bobo no sabi nyame ne asom no unu se bi patie sofo ene na asoro se nyame ene asoro ayeko wan man kwa asoro ame sofo beka o enye se wan kwa asoro nyame bubefu no ne mom ne sofo na beka man ko bo akonye ya ne sofo beka se me de nenye enye nyame nye nyame ye tie nipa enye de som ye fa asem kakra we mfam ewo professor 13 verse 19 and 20 professor mebusam etre edumi ensan mu don kono ene aduonu yenti onyankopon asem akono dia ensa aka ye okrade na boni mu fre ye nkwasiafo achiwade eni nyansafo mo eni nyansafo mo na dane onyansafo na wadane nyansani so na mekere no odi se be obi direct wo life na eko no engina na e fa be no ye ni pankata esum nyame ne no ye mpasu wie ene ye nyankata ye kwa so de makosum nyame no ye mpasu wie ye wadaje ma yankata ye life be ye ni mre ema nyame enti sa asam na ekoso de bibia no be tinya kusan number 1 number 2 e papa e say obi adwuma say a ene so e sofo wadwuma tete tia na se wunim na akoto asofo bi obeka pe nyame na afronti na wadwuma ne seye enti no nipa no aba be sofo biem so anso na asem ne tie no na enti ya enkopo bebre aba bewuram enya bone enam dodo de kensen kwan na mo suban ne ye ni abrabo pa ye betini agina ni ye bia sky onyankopo atamakin eno na problem no enti no krasa no kranka wo trokunkum no asa obi a prikia leta no onu ogina so obi a kanya mi asema leta enka na na ufra be huna 20 years back ya ye tama ye evangelical west wa bontene kam ye nje collection
What we pay over the person come here one catch you say, Makanya Mia Semunti, Mani correction. And so now Uncle Chrome, Catamato, yet this is speaker Bebri, or Kataka Kra, make an Obama tension. Now, collection to the own yape. Collection, who am ya open? Oh, Debbie, Prophet. What can you miss maybe? What is your open? What is trying? Prophet, Obi Wawa, or the 2 a month when him say, well, so koto speakers, no what me evangelism. Now, Cassie can be about 200 into a would do Pedobama 5 6 and Sanka Bonini. Nana, so who preaching ye? Say a jumper, another organ, I can't say the organ see La Paz or baby. On preaching organ, me and Casami Sofo, Mercedes Capo to the boom. What preaching? On the seska, preaching or preaching, Mr. One Catan at this Canbacoto, and yes, often the good one. Yan time you preach, come when you are near Tanasia, or walk around the portico, no, sorry, what did you start your mind? Don't forget what can with some of his cat, what some like buy, you know. And you're correct, and you find Catan about what you market in the Kaipa, your time, market to preach, who we are, or be market for now, nobody born now, or tell you some phone. But I come here, say, and now you have to be papa collection and fear to hear the beginner found. So, now on your Palana mammy, as I will walk, your Jiska, a Wusia, and so a young pretty woman, young woman, but you need a business actually. Uber at some way, the other will not business actually. Well, when I have first to generate the gospel, and yet, who you are very potential say, yes, I'm not going to say. Now, Casadia and one of the catchers and Matasa. Would you know that this preaching and one of the more man said, one some way after some one the kind. One, your preacher who preaching one of the other here. Miss Canada, or maybe I'm preaching correct, yeah, or maybe you say, Yamaka, and yet it's a one of the better you. Young come for one of seven, on your community, on your Christian, or your ordinary person, or Miss Mabba, they be gossip near Woyan, a string. Nana Sana, some here. What's the nationality? Never quite your fossil. And boy, I brought what the time on. After that, I thought to say, I dear me, I young of later on, your genetic castle, your Prisca, yes, and then the problems in Abano. Young, you might check the side. Wow, young, you might check the side. You're maybe $1 Yes, you city. Now, you man, who here may say, I saw the man and Casa show. Omo be hwa kasa ama na broso wan chanso so a sadio enye na akoye nyame na soma o yo na kura ko ka nyame asam na nipa no so no se epuase yo no ko ka nyame asam no wan ko pemfa so na nipa no so no se epuase sada meda available na nipa no so no jina jem Daniel na nipa no so ko ka asam na nipa so no da jatamina ya wo ko bebre wa bi nyame pam so ba won me se la ka ko ka nyame asam no na nipa no so na jete odinachi Isaiah ko ka nyame asam no na nipa no so na tafo asore me se wo bi odin se fancy ye bia later on no na nipa no so no da enguasem na so no eye osoma asam yes yes ko di nya ye ku won ye ti binum trafe ye yo wa anything asum na ye so no Papa, the woman decide. Now, the no, me na kwame kuma tikasia. No, Obama sorry dia. Or yes, sir. When the pakesia, if there was me to be passing the kwame kuma tikasia. And the kwame kuma tikasia. Woman, next time who said, "Ni susumu sell, ni susumu yo say." No, I find somebody. Me can some no can so no. One say ya na akwesi asamba ku bia ne asam so say. Na for give you asase eba. Intimate slave power banner. Young for on your medium dear and fan class already. Number one, I saw one out on it yet. Yeah, you can drop on you and fine. But what to me can you situation is that? What to me can you consider the other? I'm telling you. Don't be a theatre because yeah. Now, on the letter on the pastor. Letter on the pastor. I want the call. Papa. Monsieur Opa. Be a phone like you, so will be a pretty papa, be a answer papa, and sorry. Be a phone like you, so will be a pretty papa, a Kenyan papa, or be a more radio TV super, so why are they mentioned and one? Oh, so for Koswanaka, Koswa, Papa, who are the master for the papa from no quotations. So just said, sorry, number one, static, catch be a double busham, no, be a double busham, can not preaching as a son.
preaching na sasa any pan one he get because so for no so fit say wa ko tia scrap pipi agu TV so agu radio so it one person go for bi ankoka any pan it me ma when you ska ko tia radio no okay so that na say na when you ska ko tia radio no it na akwa bi o e na wo preach papa so a any pa kakra be ba no e ya say bi o mabro wa me catch on na mabro wa nko a e iti wow aso for take say one kasa we tinye tintimu a what be ndi no kwere nya me dia so an so da iti bi fa mo anom ya correct person e bi mo anom ya correct person na so no wa hwe afo e wo sa no ma no ma we ni wa so da e no ma ko chema e no ma ndi da yie e no ma tuto yie it a ma wa back like it and no the question sa no ma we ni a na did not from the beginning of the worship first somewhere did not speak and what the the beginning of the worship or some non casani to say nyame some any day na ye sa free nyame some no e what on the bia no yan fa ya mani e busua sa na bible ne kire yan fa mo fanti yam but ya to say Sunday teachings and I say ye teachings this is so asore ye no e ya so fani ne kire this is ya wa so ni anya so fani ne kire iti dipu bia ni asem so fani bia ni so be jo no preaching so preaching carry preach about carry you but a carry you and the way you scaba no for preaching bia asem o so fie o to ho o di kwati asem wo fie o ni obi aya aka no e mo sa na o to kwa na to oda wo preaching no dey ba no I say no so funi atu aso no di wasem it will be na so much kasam to asoro wa ti kasam na ma it is so for any bia be gina wa encouragement preaching no preaching the shouting Sanya baya ubetinya iska diaman. Nyati tisi na beti no. Ya jakodi diri wa mo just elder sinede kinede na support no. Na so mo na ya de. Eti problem aye face ne de no kura de. E wasanka sanya ye no muslimi for soria. O mudi enkwala ne obi bia se osum na se no. E wasanka san ye mfo ye ma ye go se kira kwala ne kwampa so na onyini a Continue free wo. O papa ni disikati ma me ni disikati. O do asori dem anu ato akala na to baby. Sister on konko ye Sunday school. On so deja de continue de jomo te o so ne ya undu step. Yesu ma me de Saint Mary. O papa de Saint Joseph. Ya wono wa himba thread. Wo de ne kwato wo. Iti ya asa ne ba ye de pray akala na kensin. Wow, na so no e wo see it be share asam na nkata. Na ye hu asam na ne pobre ani sanya asam na ka entete ye. Any sure when I'm seeing it's me. So, it's in another way in the beginning of the worship. I just a way you need how big how and also go suffer. We didn't know some and every two. Now, so what I see a pen and all, with me, I think I come and go here. What I see a pen and was I'm a Christian for the sum. The young man come for over you or the view of a sumyame. Sanya sumyame, so for the ho, come on, neither sumyame, but yano, ye nibia, and your penyame. I tell you some man who software, men cop, into a matter of flow, one to a back on a bar. Now that's a papa. I to papa, one can mother 2 years, but one about the 2. One, this is a much another way, no, a problem. A problem. Papa.